njya guhitamo iyo titre nkayikumenyesha, yego maze iminsi ntekereza imyaka Kagame amaze muri Kongo, yego ateza imidugararo muri Kongo, ateza imidugararo Uganda, ateza imidugararo Burundi, ateza imidugararo Tanzania, ateza imidugararo South Africa. Nibuka ko ikiza cya Ebola kimaze imyaka myinshi, buri gihe kigira gitya kikaza muri Kongo, kikahava kikongera kikazagaruka. Ngereranya rero n'ukuntu Kagame kuva 1996 ukuntu yagiye muri Zaire arwana yitwaje Kabila, Laurent Désiré Kabila, 98 ajya kumurwanya, urumva asubirayo ni nka cya kiza cya Ebola. Mu 2000, 2002, 2009, 2019. cyane cyane ko hanatumaga abeshya ko ahabereye gutabara abo batutsi. None abo batutsi bagiye n'ubundi bari basanzwe barindwa n'abarundi n'abawazarendo na FRDC kandi babishimiye. Yananiwe kurinda abatutsi biwe, abica buri munsi. Azarinda Abanyamurenge, yego azarinda Abagogwe, azarinda Abanyamasisi, ari bakoresha muri izo ntambara. Urabona ko ngo iyi minsi y'inkende nyine yageze yo gupfa kwayo, ibiti byose binyerera. Minembwe ni ikintu gikomeye cyane mu byo yitwazaga, kuyitakaza birasobanura ko azatakaza ibyo wowe na Budome n'abandi bergaga bavuga ngo baratabara abatutsi nkaho hari wabashinze abatutsi bataraho mu gihugu cye. Budome atabara abatutsi, yananiwe gutabara abahutu bene wabo, aratabara abatutsi ngo bigende bite? N'abatutsi ni bene wabo abakomoka. Reka tubivuga muri iyo sanse, reka tubivuga muri iyo sanse. Arashyanuka avuga ngo aratabariza abatutsi bo muri Kongo, abahutu b'Abanyarwanda bari muri Kongo. Kagame yica amanywa nijoro, ko ntari numva na rimwe abatabariza. Radio Televiziyo Ishakwe uno munsi turi kuwa mbere tariki ya 15 z'ukwa gatandatu 2026, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye inyito Kagame yatangiye kugereranywa n'ikiza cya Ebola. Babuloni murwa wishyize hejuru, Nebukadinezari mbe kugiye kurisha nk'inka. Daniel ibice 5 umurongo wa 30 kugera kuri 31. Yo bwa buhanuzi burasohoye. Dorura basize, dorura bisize, fungwa zirengana nazo dorura zisize. Abantu wasenyeye, imiryango urimbuye, wafunze insengero none dorura zizize. Dorura basize, dorura bisize, fungwa zirengana nazo dorura zisize. Abantu wasenyeye, imiryango urimbuye, wafunze insengero none dorura zizize. Yewe Babuloni umurwa wishyize hejuru, dore wanze kumva none uciriwe iteka. Waburiwe kenshi n'abantu zurababamba, gereza wicishije ushaka umaze wabanje. Kizitaragenda zigira intimba, bahataragenda zigira intimba, Karasira zirikwa zigira intimba, imitungo wigwizaho ngo nigira beneyo. Dorura basize, dorura bisize, fungwa zirengana nazo dorura zisize. Abantu wasenyeye, imiryango urimbuye, wafunze insengero none dorura zizize. Dorura basize, dorura bisize, fungwa zirengana nazo dorura zisize. Abantu wasenyeye, imiryango urimbuye, wafunze insengero none
kayini urimbura bene so abanyekongo n'abandi ubaruvumwa mu karere none byose urabisize wigize isi ya rusawuzi sawurira mundu uriye incururiye n'inshuti none ko bishize utanahaze wigize isi ya rusawuzi sawurira mundu uriye incururiye n'inshuti none ko bishize utanahaze ubaye akanebukadinezari w'i Babuloni umurwa wanze kumva umurwa wanze kwihana urarimbutse urarimbutse umuhuti yagiye zigira intimba umututsi yagiye zigira intimba ndetse n'umutwa nuko zigira intimba dore urabasize dore urabisize imfungwa zirengana nazo dore urazisize abantu wasenyeye imiryango urimbuye wafunze insengero none dore urazizize dore urabasize dore urabisize imfungwa zirengana nazo dore urazisize abantu wasenyeye imiryango urimbuye wafunze insengero none dore urazizize iyi ni ishakwe Rwanda Truth Commission Rwanda Freedom Movement ikiganiro rero Kagame yatangiye kugereranywa n'ikiza cya Ebola biraba mu by'ukuri ikiganiro igice cy'ikiganiro cya mbere mu gice cya kabiri tukaba turi burebere hamwe ukuntu ingengo y'imari 2026-2027 igiye gutangira itazorohera Kagame uri mu ntambara itamworohe nayo. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkaba mbasuje muri kumwe kandi na mugenzi wanjye Jonathan Musonera tumaze iminsi dukorana nkaba musabye gufata mikoro akabasuhuza. Urakoze nanone muvandimwe Ngarambe Joseph, ngushimire nanone uyu munsi mwiza wateguye nanone iki kiganiro, imbaraga n'ubutwari uhorana muri ibi bihe biba bitanoroshye. So ndagushimiye rero nanone kandi nshimiye abakunzi bacu nanabaramutsa mbashimira urukundo badahwema kutwereka. Mbararikero kuzafatanya natwe muri iki kiganiro no kuduha inama nk'uko bisanzwe. Amahoro n'imigisha bibane namwe muri iki kiganiro. Mbese Jonathan ubona n'akanya ko kureba umupira nyine ko twiyemeje kujya dutanga ibiganiro, nizere ko abantu bazajya badukurikira atari ugucurangira abahetsi kuko muri kino gihe abantu bahugiye cyane kuri coupe y'isi. Aho ngaho mu Bwongereza byifashe gute Jonathan? Murabizi mu Bwongereza ko ariho umupira waremewe. Yego. Turabikurikira n'ubu nari maze kureba umupira wa Espagne na Cape Verde aho bavuyemo 0-0. Naherutse nanjye kureba bariho baruhuka ari 0-0. Cape Verde ni agahugu kihagazeho cyane ariko Tunisia niyo yarayikubiswe byinshi. Yakubiswe 5-1. 5-1 na Sweden. Na Sweden. Yego. So imipira turayikurikira ariko nta icyo nabonye ntabwo imipira ubona ko ishyushye nk'uko dusanzwe tuzi Coupe du Monde. Yego. Mu bigaragara muri rusange. Yego. Kereka wenda mu bihe biza niba wenda bizazamuka ariko ntabwo amakipe babonaga y'ibihanganye nka Espagne ikina na kariya gakipe ko muri Cape Verde bakananirwa kugatsinda n'igitego kimwe. Yego. Ariko wabonye ukuntu na Maroc izonga harya Maroc iherutse kuzonga Brazil yabanye bigoye. Yego. Hari n'ibindi bihugu bigenda byikabusha rwose
Cote d'Ivoire yatsinze Equateur. Burya Equateur ni igihugu kitoroshye cyane mu mateka y'igikombe cy'isi. Cote d'Ivoire Yeah, yabatsinze. okay. Yego. Reka Yeah. tuzakomeza, ngira ngo buri wese arirebera icyo gikombe nyine kari agaciyemo. Ndumva twatangiye ikiganiro, twibutse telefoni WhatsApp yacu 33 gatandatu 10 48 28 68. Ikiganiro rero, Kagame yatangiye kugereranywa n'ikiza cya Ebola. Tureba ukuntu intambara yo muri Kivu zombi ikomeje guhinyuza umunyagitugu w'umwicanyi Paul Kagame. Twibaza cyane cyane ku mapfundo abiri, dutanga update. Kuri ayo mapfundo abiri ariyo Minembwe y'Umurenge, ni ukuvuga Kivu yo mu majyepfo, muri Kivu yo mu majyepfo, na Rubaya y'Imasisi muri Kivu yo mu majyaruguru. Kagame rero aranarwana n'intambara y'ubukungu itoroshye, kuko kuva yafatirwa ibihano, kuva amafaranga yose y'igihugu yayamarira muri Kongo, intambara ni yose, ubukungu ikibazo kizonze nacyo abanyarwanda, by'umwihariko bikagaragarira mu nzara benshi bafite, mu gihe benshi bataka. Mu ngengo y'imari y'ejo bundi, Jonathan ndumva warayibonye, baravuze ngo ingengo y'imari irangiye, ngo irangiye, ngo bitaye ku buhinzi, ngo n'ingi bagiye kujyamo, ngo ubuhinzi ngo bagiye nabwo kubo hari amafaranga menshi. Gusa rero nko mu mwaka ushize ingengo y'imari yari make cyane, nk'uko twabyerekanye mu kiganiro, yari 3% by'ingengo y'imari, biri munsi cyane y'10% u Rwanda rwasinyiye mu masezerano ya Maputo yo muri 2003. Ikaba iyo ngengo y'imari ndetse yari nk'icya gatatu cy'amafaranga yari yagenewe ingengo y'imari y'ubuhinzi, yari nk'icya gatatu cy'amafaranga yari yagenewe kiriya kibuga cy'inzovu ya Nyamweru, kiriya cya Bugesera, hamwe na Rwanda. Urumva rero ko nta usarura aho atabibye, kandi rero niyavuze ngo bayongera iyo ngengo y'imari, Jonathan, ibyo umuntu yanabwira n'abari batwumva, niba bivuze ko amafaranga agaragara bavuga, ayo mafaranga koko azajya ku buhinzi. Kagame niwe ubigenga byose, ashobora no gufata 50%, 60%, 70%, akavuga ati nimuyajyane mu ntambara, ntawe umuvuguruza, niwe utegeka byose. Biba gusa ari ukwifotoza gukora iya ngengo y'imari, biba bigira ngo nyine amahanga, ibigo mpuzamahanga abyereka yuko ari igihugu nyine gitekanye, igihugu kigendera mu mucyo mu byerekeye ibyo by'ingengo y'imari, kuko byaba bisabwa na biriya bigo, by'umwihariko biriya bigo mpuzamahanga, biriya bimuha imfashanyo n'inguzanyo, aribyo nka banki y'isi cyangwa ikigega cy'isi. Jonathan, rero ino titre ya Kagame yatangiye kugereranywa n'ikiza cya Ebola, niwe wayihisemo. Reka rero nkubaze, ubwira abari batwumva impamvu Kagame atangiye kugereranywa n'ikiza cya Ebola. Wabyumvise? Ese urabyemera? Iri jambo ni ryawe. Urakoze muvandimwe Joseph. Njya guhitamo iyo titre nkayikumenyesha. Yego. Maze iminsi ntekereza imyaka Kagame amaze muri Kongo. Yego. Ateza imidugararo muri Kongo, ateza imidugararo Uganda, ateza imidugararo Burundi, ateza imidugararo Tanzania, ateza imidugararo South Africa. Nibuka ko ikiza cya Ebola kimaze imyaka myinshi, buri gihe kigira gitya kikaza muri Kongo, kikahava kikongera kikazagaruka. Ngereranya rero n'ukuntu Kagame kuva 1996 ukuntu yagiye muri Zaire,
arwana yitwaje Kabila, Laurent Desire Kabila. 98 ajya kumurwanya, urumva asubirayo ni nka cya kiza cya Ebola mu bihumbi 2000, 2002, 2009, 2019. aho hose niko agenda ashoza intambara. Kagame rero ameze nk'icyo cyorezo. Ikintu rero cyatumye nkizana, nagerageje kureba, ndeba kaga icyorezo cya Ebola gisiga uburyo cyica abantu, gihagarika imirimo, gihagarika imigenderanire. Nsanga na Kagame ari nk'icyorezo cya Ebola mu karere. Ariko icyo nshima noneho mu bitandukanye, kuri icyo kiza cya Ebola Kagame yateje akarere, babashije aba baperezida babiri, nako ntabwo ari babiri gusa, perezida w'u Burundi, perezida wa Kongo, cyane kubera ko ari nabo bari muri iriya ntambara, ariko cyane cyane perezida w'u Burundi watanze ku mazi, afunga imipaka ye, yamenye ko Kagame ari ikiza, yambuka noneho gufasha mugenzi we wa Kongo, amufasha kugira ngo barwane n'icyo kiza, n'icyo cyorezo aricyo Kagame n'umutaka we yitwikira wa M23. Muri izo nzira zose babashije gukumira bitangaje, binanyuranye n'uko yari ameze kuva 96. Mu 96 yakoresheje amezi 9 gusa kugira ngo afate Zaire yose. Kuva icyo gihe, nyuma yo kwica Laurent Desire Kabila, yahise afata ubutegetsi abushyira mu cyo yise umuhungu we, ariko ari umushumba we aragije. Aguma hari ari icyorezo, yica abanyekongo, yica abanyarwanda bahahungiye, amanuka agateza imidugararo i Burundi. Muribuka ko yagerageje gukora kudeta 2015 ashaka gukuraho perezida Pierre Nkurunziza. Uribuka ibyo yagiye gukora muri South Africa, uribuka intambara ze mu Bugande uko bari barafunze imipaka. Ibyo byose cya cyorezo bagikumiriye bacyohereza iwe. Ubu rero imirambo irimo abasirikare be cyangwa se abana b'abanyarwanda barimo gupfira muri Kongo. Ukareba ikiganiro twavugaga ejo bundi, twerekana uko kiriya cyegeranyo cya Loni berekanye imirambo cyangwa simva zirenga 4,000 mu gihe gusa kitarenze amezi 4. Wakwibaza abo bana b'u Rwanda bapfa gutyo, bapfa Ebola ntabwo yica bangana gutyo. Ariko rero Kagame we yahisemo kurimbura abo bana b'abanyarwanda, ni kurimbura abanyekongo, kurimbura abarundi. Noneho abo baperezida bombi rero bitabiriye kurwanya Kagame no kurwanya icyo cyorezo cye, bagenda babisunikira mu Rwanda. Kubera iki? Kubera ko Kagame niwe uri mupfusha abasirikare benshi, turi buze kubigarukaho. Rero warumbajije ngo impamvu nahise nk'iyo titre. Nahise nk'iyo titre kubera ko Kongo yibasiwe n'icyorezo cya Ebola. Kagame nawe ni nk'icyorezo cya Ebola kuko yibasiye Kongo, yibasire n'akarere. Ariko Jonathan, ahubwo buretse mu gihe mbe nguciye mu ijambo gatoya akomeza, wayintunguje titre nyine ndayifata reka tuyize kuyiganiraho. Kanatekereza nti Kagame undi ni umuperezida, ni umuntu nyine wagombye kugira icyubahiro kidasanzwe, bakamureka akajya kureba agapira hariya muri biriya bihugu nyine byo muri Amerika, kandi aragakunda. Ubu rero sinzi ko muri kuno kwezi kurenga gusigaye azahagaragara ko yagombye ko yanahagaragaye,
ari kumwe na mugenzi we Infantino uriyo utegeka FIFA, federasiyo mpuzamahanga nyine itunganya iriya mikino. Biravugwa ko kwimwa viza kwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine kunagaragarira muri kuriya kutajya kureba imipira. Urumva rero ko Kagame Ebola ntabwo ashaka yabaye Ebola. Uzi ko n'abafana b'abanyekongo nabo bakumiriwe kuri icyo kibazo cya Ebola. Numva ngo nabo mu bindi bihugu nuko. Ahangaha hari umuntu wanyoherereje itangazo ryo ku itariki ya 10. Ku itariki ejo bundi ya 10 hashize iminsi 5 rero mfite hano itangazo rikumira risaba za kompanyi zose z'indege gukumira abantu bakomoka mu bihugu bya Ebola ari by'ibi. Israel ni ukuvuga byaba ku ndege za Israel cyangwa ku ndege zose zijya muri Israel. Ibyo bihugu ni ibihe rero? Icya mbere Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ya kabiri South Sudan, donc Sudan yo mu majyepfo, icya gatatu u Rwanda, icya kane Kenya, icya gatanu Uganda. Maze rero wavuze Ebola ngo muza kuri ibyo byose, ndavuga nti ku mugani reka tubiganireho ubanza koko abamwugereranye na Ebola seriously ni nka Ebola kubera ko yazonze Kongo nk'uko Ebola yazonze. Ebola ihora muri Kongo, yego, abayijyanayo nabo ntawabamenya. Wenda na Kagame wasanga abifitemo uruhare yijyanayo ko nawe Ebola ni ikiza muri kariya karere, nta bibi adakora. Oya. Ariko nawe urumva ko bimugaruka. Niba avuze ati abanyarwanda bose indege zijya muri Israel kandi bafitanye business nyinshi na Israel, ati abantu bavuye muri bihugu biri muri Rwanda birabujwe ko bajya mu ndege zose zigana muri Israel. Baramumenye ko afite gusa Israel, amakompanyi ariyo yose bamaze kumumenya ko afite ibibembe, batangiye kumuhunga. Ni ikimenyetso kibi cyane. Urumva se ku gisobanuro cyawe uyu munsi turakora ikiganiro kigufi, tuzajya dukora ibiganiro bigufi kugira ngo n'abantu birebere n'umupira. Kora update yo kuri Rubaya na Ntuza Minembwe na Rubaya. Ntabwo ari Minembwe. Niba rurangije kujya icyo gisobanuro cya Ebola bibi. Icyo nakirangije kuko Kagame na Ebola yanukiye akarere. Yego. Ikijyanye rero ni nabyo navugaga, niyo mirwano ye, yego, imaze kumubera nka Ebola nyine. Yego. Kuko iyi mirambo ya Ebola yose irerekera i Kigali. Amasasu ya Kongo n'Abarundi na Wazalendo byamubereye nka Ebola. Yego. Aho yari yarasisibiranije avuga ko agomba kurwana muri iriya misozi kugeza igihe azarasa Uburundi ngo akageza aho akuraho ubutegetsi agashyiraho ubwo ashaka. Baramumesheje. Uretse gusa ko nta bana be bahagwa n'abana b'Abanyarwanda bahagwa, n'abana b'Abanyamurenge bahagwa. Abanyamurenge barahapfiriye ku buryo udashobora kwibaza. Yego. Wanakwibaza utese Kagame kweri ni iki gituma afite umugambi wo kumara Abanyamurenge? Yego. Uribuka ko hari ikiganiro twigeze gukora nkubwira ko hari amakuru avuga ko agomba koherezayo abasirikare bamaze no kugera hafi hariya, bagomba kujya gukora amasakere mu Banyamurenge. Yego. Kugira ngo bashyire Abarundi na Kongo nk'uko barimo bakorerwa jenoside. Abandi abakati inkoni nk'uyoboye inka abajyane mu Rwanda. Nabyo byaramunaniye ejo bundi. Yego.
baragiye bagomba kwica nk'uko bari yarabimenyereye, asanga abarundi baramwiteguye n'abanyekongo Rehibu yego yego na Wazalendo, baramurasa kugeza aho abasirikare be bakuyemo imyenda barahita bariruka. Abaturage bati bakuyemo imyenda, dore imyenda yabo n'imbunda byose babitaye, birutse ngo bagenda bambura abaturage imyenda y'abasivile bashaka iyo bambara ngo bahunge. Noneho abo rero bari baje kwica abanyamurenge kugira ngo babashe abasigaye babakata inkoni, bavuga bati turabahungishe batabamara, batireka twarakumenye. Za mesaje zimaze iminsi ziburira abanyamurenge, uribuka drone za Kongo zaje hejuru ya Minembwe na hariya hose, bababwira bati mwitandukanye n'igisirikare, mwitandukanye baturage, muze tubereka aho mujya, kugeza naho babwira n'abasirikare nimwitandukanye n'ingabo z'u Rwanda, nimumanike amaboko muze turabakira. Iyo yari mesaje yo kugira ngo bababwire ko nibatabikora ikizakurikiraho ari intambara. Iyi ntambara rero yo mu Minembwe, ku bantu batabaye mu ntambara ngo bamenye ukuntu intambara zica, yego ntabwo ushobora gusobanukirwa n'imfu aba bana b'abanyarwanda n'abanyamurenge bahuye nazo. Byanyibukije turi mu ntambara turwana mu mujyi wa Kigali, hariya za Mo Kigali na za Butamu, aho baturashe duta inkomere n'imirambo. Nabo niko bimeze, bagenda inkomere barazita, imirambo barayita. Ubundi kandi ni ikizira ku musirikare guta imirambo cyangwa inkomere. Noneho rero ari igisebo, biba ari icyaha kibi cyane ku basirikare. Ikindi kibazo ugiye kugeza ubu nibaza mu bijyanye n'imiterere ubundi y'igisirikare, yego ntabwo kamanda uyoboye nka batayo apfusha abasirikare barenze kampani y'abasirikare wenda 150. Iyo ntambara ubundi ntabwo ushobora gukomeza kuyirwana, baragufunga. Ariko Kagame we apfusha 500 akohereza 2,000, agapfusha 1,000 akohereza 3. Nicyo kikwereka ko Kagame wibaza, ese ubu aracyarwana intambara nka zimwe zaba Hitler? Zose ntabwo azi amateka ya Hitler uko intambara ye yarangiye. Rero intambara yo mu Minembwe yose bayifashe, abakirwanira aho inyuma. Ariko icyo bita Minembwe centre n'udusozi tundi tw'impande n'impande, ingabo z'abarundi, ingabo za Kongo na Wazalendo bamaze kuhafata, banagose. Ubu ahubwo bagiye kubashorera, bazabamanura iyo za Kamanyura babasangeyo, bagiye kubasanga za Bukavu n'ahandi, kubera ko ahantu hari point strategique cyane ni hariya hejuru muri iriya misozi ya Haut Plateau. cyane cyane ko hanatumaga abeshya ko ahabereye gutabara abo Batutsi. None abo Batutsi bagiye, n'ubundi bari basanzwe barindwa n'abarundi n'abawazarendo na FRDC, kandi babishimiye. Yananiwe kurinda Abatutsi biwe, abica buri munsi. Azarinda abanyamurenge, yego yego, azarinda abagogwe, azarinda abanyamasisi, ari bakoresha muri izo ntambara. Urabona ko ngo iyi minsi y'inkende nyine yageze yo gupfa kwayo, ibiti byose binyerera. Minembwe ni ikintu gikomeye cyane mu byo yitwazaga,
kuyitakaza birasobanura ko azatakaza ibyo wowe na Budome n'abandi birirwaga bavuga ngo baratabara abatutsi nk'aho hari uwabashinze abatutsi ariko batari abo mu gihugu cye. Budome atabara abatutsi yarananiwe gutabara abahutu bene wabo, aratabara abatutsi ngo bigende bite? N'abatutsi ni bene wabo abakomokamo reka tubivuge muri iyo sanse, reka tubivuge muri iyo sanse. Arashyanuka avuga ngo aratabariza abatutsi bo muri Kongo, abahutu b'abanyarwanda bari muri Kongo. Kagame yica amanywa nijoro, ko ntari numva na rimwe abatabariza. kandi jye sinanabimuhora kuko aho akomoka ndahazi cyane, ni mu mfura nubwo ateye agahinda nyine ari umutima. None se akomoka mu mfura zo gucinya inkoro? Oya, niwe wayicinye nyine, ni ishyano ryaguye. Reka niye kubitindaho, dukomeze noneho. Yoze biteye agahinda kumva umuntu nka Budome, yego, sibyo, ashyanuka ngo aratabariza abanyamurenge, ngo aratabariza abanyamasisi. Abazi ntabazi, nibyo nyine nkubwira. hari abanyamurenge bajya banavuga batese bati duturanye n'u Burundi, u Rwanda duturanye hehe? Batumenye gute? duhuriye duturanye n'u Burundi, kandi abarundi nibwo badutera w'induru. Yoze gutabara abantu ni ukubashozamo intambara? Oya, ni ukubacamo ibice. Urabona mu rwego rw'ibintu byo gushaka kugira bwa busazi bwo mu mutwe bwo kuvuga ngo azafata akarere kose ka Kivu yo mu majyepfo. Iriya murenge yagomba kuhabavana. Hari inama yabereye i Butare, iba ari muri 1998. tuzabigarukaho tuganira wenda n'abanyamurenge bari banayirimo. Iyo nama na ba Kayumba bari bayirimo i Butare. Babwiraga abanyamurenge ngo hariya hantu mugomba kuhava iwanyu, ngo kandi nimutahava ku bwiza muzahava ku bubi. Dufite impamvu zirenga 1000, nako uburyo burenze 1000 bwo kubavana. Abanyamurenge barabizi yuko hari ahantu bashaka kuhagira zone yo kurwaniramo na za Burundi na Tanzania, ubwo ngubwo hagamijwe nyine gukora icyo kintu cy'uruhugu runini ruri mu nzozi nk'imatutsi empire. Yego, ibintu nk'ibyo. Ariko ikibazo izo nama, wibuke ko nanone Kagame na Kayumba na Kabare bakora inama za Ruhengeri na Gisenyi muri cya gihe cy'abacengezi, bavuze ngo bazica abahutu kugeza aho bahurwa intambara. Ariko urumva uwo mushinga w'urwo ruhugu nyine rushingiye ku bintu by'amoko, utakumva umuntu nka Kayumba aza ngo abisobanure kandi yari architect wabyo nawe. Ibya Kayumba byihorere, kuko reka tubyihorere taruka twihute icyo dukwiye kureba 30 Jonathan, ubu nzajya ku isaha. Icyo dukwiye kureba gikomeye, yego, gikomeye cyane, yego, nyine ngo akamasa twayivuze nyine umurenge nyine ngo akamasa kazamara inka kazivukamo. Yego, ariko nanone mbisubiremo uwo mugani mpora nkucira Kagame, akamasa k'inkunguzi kari gase mu bugi bw'intorezo. yego, abo banyamurenge yabise ibicucu abita inka. Ubu baramumenye, abanyamurenge bamwe muri bo baramumenye, benshi muri bo baramumenye. yego, erega bariya abaturage bari mu Minembwe hariya hejuru nta shobora bafite, ni nk'abari mu Rwanda, babakoresha ibyo bashaka kubera ko babagezemo. Ariko ubu ngubu reba iyi myaka bamaranye n'abarundi babarinze, ntabwo bigeze babateza akaga, barazamutse barabarinda kugeza aho n'ubu ngubu noneho byibuze bagiye kumara izo ngabo za Kagame hariya muri kariya karere, kariya gace kiriya misozi, bakaharinda cyane. Icya kabiri ni uko Kagame abanyamurenge yabagize iteme ryo kwambukiraho ngo arebe niba yazafata Burundi, kubera ko
Uburundi Bujumbura iri munsi y'iriya misozi. yego Ikibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye kiri hariya munsi y'iriya misozi. yego Kagame ikintu yarwanaga ashaka kugira ngo azapfukamisha abarundi ku mavi, ababwire ati nimutagira mutya ngiye kubasenyeraho Bujumbura. Baramumenya, baragenda bamusanga muri Kongo. Nibyo twavugaga ko Uburundi bwamenye ko Kagame ari ikiza, bujya kugikumirira muri Kongo, kandi baragikumiriye koko, n'ubu baragikumira. So muri za Rubaya rero, Rubaya bagiye nayo bafata imisozi, uduce tuyikikije. Igihe icyo ari cyo cyose ushobora kumva Rubaya nayo bayifashe. Rubaya rero kuyifata ni nko gufata bwa buhene badashaka ko bwimye ubundi bw'ubusekurume bakabukona. Na Kagame bazaba bamukona nibafata Rubaya. Kubera iki? Kubera ko niho umutima we, ubwonko bwe buba, kuko niho asahurira. Kandi Abarundi, Abanyekongo, Wazalendo baramutegereje. Aho ariho hose azashoza izi ntambara, bazamumesera muri Kongo kugeza igihe bazamwerekeza i Kigali, akamenya ko na nyina wundi abyara umuhungu. Aho yicara yigambye na za ntutsi zindi, Abahutu ni abantu b'abasenzi b'abajinga, wajinga tutawapiga. Wajinga ngoja watakupiga, and wanakupiga. Aho yumva ko ngo ari yigize umwami ngo w'Abatutsi, ngo agomba gutegeka abo Bahutu bagahora ku mavi, abica, abasahura, abacecekesha. Gusa amahirwe tugira namwe nuko Abarundi, Abanyekongo, ibi bihugu duturanye byamaze kumenya ko Kagame ari we kibazo, ikibazo atari Abatutsi. Nk'uko bariya abaperezida bavuga bati ntabwo Abanyarwanda dufitanye ikibazo, ntabwo Abatutsi ari cyo kibazo, ikibazo ni Kagame na regime ye na systeme ye. So muri make ni ibyo ngibyo navuga. Gusa wenda Rubaya mu magambo amwe, umunota umwe, anytime ushobora kumva bahabirukanye, bahafashe Rubaya rwose. yego rwose, nanjye niko mbizi. Kuko Minembwe na Rubaya nibyo birindiro bikomeye byari umutima wa Kagame. Bamugennye rero. reka dukomeze okay. Uno munsi ku itariki ya 15, wenda ntiwanabibonye, hari article yasohotse mu Rwanda ku kinyamakuru Igihe, niho nayibonye uno munsi, igira iti Tanzania igiye gufungura ikibuga cy'indege cya mbere kinini mu karere. Urumva, cya mbere kinini mu karere, kaba yanditswe n'umuntu witwa Leonidas Muhire. Uno munsi iratangira igira iti article, guverinoma ya Tanzania yatangaje ko ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Msalato kiri kubakwa mu murwa mukuru Dodoma kizaba ari cyo kinini mu buso muri Afurika y'Iburasirazuba, kizatangira gukora muri Nzeri 2026, nyuma y'imyaka 4 umushinga wo kucyubaka ushyirwa mu bikorwa. Jonathan, hanyuma kiraruta iki Bugesera? Kiraruta ni cya Kenya niko Bugesera iyo izarangira ryari ko uretse gato iki kibuga cy'indege gifatwa nk'umwe mu mishinga minini ya guverinoma ya Tanzania igamije kuzamura urwego rw'ubwikorezi bwo mu kirere. Ni ikibuga kizuzura gitwaye arenga 330
z'amadolari y'Amerika, ndetse nicyo cya mbere mu bunini bw'ubuso mu karere, ndetse kizaba giciye ku cya Jomo Kenyatta cyo muri Kenya, kuri ubu gisanzwe ari cyo kiri ku buso bunini mu karere. Bumvise? nabyumvise. None se ko ari igitangazamakuru cyo mu Rwanda wigeze wumva kivuga ibyo icyo Bugesera? ugeze Umunyamakuru ntashaka gufunga. Urumva? Bo ikindi utumvise Jonathan, wenda wacyumvise nako ariko ntiwagihaye agaciro. Icyo kibuga kinini mu karere kiruta icya Kenya kizubakwa na miliyoni 330 z'amadolari. Narebye ndavuga ntese nasomye neza abo bantu ntibibeshye. Njya kuri murandasi sanga na banki nyafurika yatanzemo hafi 70% mu kucyubaka, nayo ivuga ayo ngayo, ivuga miliyoni 329 n'andi gutyo. Iki kibuga kirataje ubundi mu mezi 2-3. harya bije ya kiriya kibuga cya Bugesera yanganaga iki? Bije yatangiye ingana ityo, ijya kungana gutyo aho ngaho turi ahagana muri 2010. None igeze utega amatwi neza muri miliyari 2 na miliyoni 600 z'amadolari, kandi ntikiruzura. Seriously? Byagiye biva kuri ayo izo miliyoni 300 bijya kuri za 600, za 800, bijya kuri 1 n'igice, bijya kuri 2, ubu bigeze kuri 2 na 600 miliyari. N'ibibuga by'Uburayi ntabwo bitwara ayo mafaranga. Yego, mu yandi magambo buri wese ashaka kumva aho ayo mafaranga ajya. ariko yoze kuri mukuru nduta kariya kagumururumba gafite kagira kiba ahantu hose nako kakiyiba, biterwa n'iki? Ni ya nzara yanze kumuvamo y'imyaka yabanye nayo kuva avutse, ni ubutindi buri muri we n'urwango rwamurenze. Niki mu by'ukuri Kagame ko afite amafaranga menshi gituma ahorana umwaga n'umushiha n'ubwicanyi n'ubutindi? Yasahuye Kongo igeze aho yemera kumwishyura miliyoni 64 buri kwezi z'amadolari. Izo zonyine zirahagije, nta zagatunze na kariya gahugu k'u Rwanda zikanakubaka. Ayo yasahuye muri Kongo ntagira ukuntu angana. None n'ikibuga cyakagombye gukorerwaho izo business mpuzamahanga bikinjiriza ubutunzi igihugu, bikinjiza ba mukerarugendo n'ibindi, naho aragavu umuntu. Ariko se umuntu ugavura n'amatafari, tukugavura no gushaka irindi jambo. Ugavura burya twara dukeya ngo ba nyirabuja yikanganye sebuja na nyirabuja. naringeranire uzanshakire nzikuzi Kinyarwanda, unshakire iyo muntu n'ingunda ni simbizi. oya n'ingarizi, ariko irya ntahaye ni nka gasimba bita indahaga karya imyaka karangiza kakarya n'ibibabi byayo. Ikibuga cyatangiye kiribwa kandi si umushinga wa mbere Jonathan. Byatangiye vuga ko ari inzovu ya Nyamweru nyine Elefambra, wa mushinga nyine uba urwobo rwabayanga nyine ku byerekeye ingengo y'imari y'igihugu. Kuko ni mu ngengo y'imari y'igihugu Jonathan, buri mwaka burya bawutora ingengo y'imari y'igihugu imyaka yose kuva byatangira ahagana muri za 2008 2009. Burya batangaga amafaranga y'ingengo y'imari, ayo kwimura abaturage, ayo kugavura birumvikana, kuva muri za 2009. Ubu tumaze imyaka 19 bakiryaho, kandi n'ikiruzi ari nako bitumbagira. Umuntu ugavura akagavura n'amazu ye yubaka, akagavura amatafari na sima,
bakubaka gihe umusarani. Jonathan tuzanabiganiraho ko tuzahera tubigarukaho. Ubu ngubu rwose ngiye gusoza ni navuze ko dusoza kare uyu munsi. Icyo gihe tugiye mu ifaranga n'ivunjisha ry'ifaranga, byatangiye nyine gitangira muri za 2009. Ifaranga ry'u Rwanda ryavunjaga amadolari arenga 500 gato. Uno munsi ni hafi 1,600. Kandi ibikoresho bigurirwa mu mahanga, kandi abakozi babakura mu mahanga amadovize. Ngibyo byaba munzani ubahahera rero tuzagarukaho. Nagira ngo usoze ngaho ufata ijambo nyine, ntacyo nabona neza, tuzabikigarukaho, tuzahora tukivuga kuko ni umutwaro ukomeye, ni urwobo rw'abayanga ku bukungu bw'igihugu. Abana mu gitumye umwenda w'u Rwanda uremereye. Urumva uko ni ikintu kimwe. Nzongera mvuga no kuri Kigali Convention Center, biriya nubwo babeshya ngo yaguzwe miliyoni 400, barabeshya, ni hafi miliyari. Nayo barariye burya, kandi n'ubu baracyarya, kandi n'ubu ngubu mu by'ukuri burya ntabwo igaruza amafaranga yo kuyibungabunga burya ava mu ngengo y'imari y'igihugu. Burya bumva ngo bayikoreramo amanama, iki cyose amafaranga ava muri make cyane ugeranije n'amafaranga yakagombye nyine kujya muri ubwo buhinzi, kujya muri uko gufasha abakene, bayashyiramo. Kimwe n'izo za Rwandeya, inzovu za Nyamweru. Ngaho Jonathan, fata umunota umwe gusa ariko nturenze. Harya ngara, Yes. ninde muhanuzi wahanuye ngo Kagame ngo ni Rwabujindiri rurya ntiruhage, ngo rurya karibwa n'akataribwa? Ubanza ari Nyirabiyoro, ubanza ari Nyirabiyoro. Karibwa n'akataribwa. Ubanza ari Nyirabiyoro. Yari umuhanga. Yari umuhanga neza, ubanza ari Nyirabiyoro. Oya, yari umuhanga kuko ntacyo Kagame yasize. Rwabujindiri rurya karibwa n'akataribwa. Urugero ni icyo kibuga ayongobeje rwose biteye ubwoba. Urumva icyo kibuga kiruta ibindi byose mu karere cya 300,000,000. Ntabirebye ntese noneho bigeze kuri miliyari 2,600,000. Kandi biracyazamuka ejo bundi uzumva za. Kandi n'ubu nticyuruzura. Reka da. No, rega we ayashora mu maraso. Ejo bundi yaritakumye hashize nk'imyaka 2. Beze tuzabigarukaho. Ari mu Bugesera nyine ariho itakuma acyurira nyine abamuhanjije ngo iki kibuga rero ngo mubona ngo ntabwo kizamera nka ya mabati y'abatwa ba hano mu Bugesera. Kandi nuva aho yaranabeshye, abatwa baririmbaga amabati ngo yaheze barayiwanye Nyanza. Nabiwanye Nyanza. Aho naho yarahabeshye, dore ko avuga n'ibyo atazi. Agapfa kuvuga gusa acyatse. Nuko mu Bugesera yavuze ngo icyo kibuga ngo nikizaba nk'amabati yo mu Bugesera, ngo muri 2024 ngo kizaba ngo cyuzuye, ngo 2024 igeze hagati. Ubu tugeze he? 2026 bigeze hagati, ntawe kirajya. Ikindi cyo byari biseze byavuga ko kizuzuru ko indege ya mbere izagwa ikanagaruka muri 2015. Naho nabivuze kenshi, ndanabifite, mfite aho byanditse 2015. Nyuma y'imyaka 11 biraho kiracyakomeza kurya amafaranga no kuzamura igiciro. Urumva rero kiya kibuga, hari umuntu wavuze ati izabwagura imisega nyibona ikibwegetse. Nanjye rero ikizaba inzovu ya Nyamweru mbibona bakivuga, bakuyivuga nkavuga ni ngiye inzovu ya Nyamweru, ndarabivuze. None ngibyo urayibonye aho ikibuga nkuko babyiyandikiye abo mu gihe, nkuko ushobora no kubisoma aho ushatse hose, kiruta ibindi byose muri kariya karere. Kigiye kuzagura 330,000,000 z'amadolari mu gihe cyacu kigeze muri miliyari 2,600,000,000 z'amadolari.
Icyo ni ikibazo rero nguhaye cyo kugira ngo ukiteho n'undi wese uri utwumva. Nshuti mwari muduteze amatwi, reka musonera mwime rya jambo naye muhaye. Urarishaka? oya ngaho soza, ndabona Ngaho uyu rero. munsi uriruka Ngaho cyane. reka tuzasubire vuba tukomeze tuganire kuri iyo ngengo y'imari, buri wese arumva ingengo y'imari nawe munzani w'ubuhahirane nyine, ukuntu byicwa n'ibisambo by'umuperezida nka Kagame n'umugore we, duhereye kuri urwo rugero rw'ikibuga. Ngaho rero Oya, Jonathan, nasoza gusa nshimira abakunzi bacu nanabifuriza amahoro n'imigisha iva ku Mana. yego yego, Kandi ntibagirwa buri munsi gushimira perezida w'u Burundi, perezida wa Kongo, bahagaze ku baturage b'akarere kandi babashije kwigisha abaturage babo ndetse n'akarere ko abanyarwanda atari bo kibazo, ndetse n'ibyo Kagame yiyitirira by'abatutsi ntahuriye n'abatutsi, ahubwo ari umurimbuzi w'abatutsi. Aba mbashimira buri gihe kandi nzaguma mbashimire. Amahoro n'imigisha biva ku Mana bijye bibajya imbere bibayobore. ndagushimiye nanjye Jonathan, rwose amahoro y'Imana nawe wawe no mu bawe, ndetse no mu nshuti zacu zitwumva. Turabasaba rwose kujya muza tukababwira, kuko ikibazo cy'ubukungu ni ikibazo kiba gikomeye, nicyo gitera ziriya ntambara. Kandi kumva uko ubukungu bugenda mu gihugu ni ngombwa, kandi natwe tugerageza kubibagezaho ku buryo bwumvikana bworoshye kumva, buri wese amashuri yaba afite yose uko angana akaba yabyumva. Murakoze rero aho bukeye, cyane imishinga myiza ibahira, aho naho bwatangiye kugoroba, murebe neza imipira abayikunda, abandi murara haryana.